Abatuura batwire bino kwetombwitwa hanshonga z'ebyamagara mu district ya Kitagwenda izoba ryanyuma abazeto basigire mu maka gabo nukwe kwerundanira ha kishayi cya Ntara omu kiganiro ekitebeekanisibwa ba State House Health Monitoring Unit. Eirwariro babahandi banguretse bisabo byanyu bitabo baba bahandika bamuhorezo mu makiliniki egembazi nibo babagiretira ba kiliniki nanga n'abantu bawudije echanshemeza kuma mwari go mu office ya president chanshemeza munonga na yabare okubohereza mukarebo bushumwe bwaitu Ntara HC IV bajyanwe matunga miliyoni 40 buri mezi ashatu miliyoni 40 ezo kabazibone semera kwa twin hoskani hagati nkitwe nk'abacyara nturgatuza eirwariro osanga obundi ko munda hine kwetagisa nko mwana ine ko kwari bakujya muskanteho kwiyeho kwa 15 zo askani ko bakurebetse n'ekibuzo kucishikira hakugamba abazarisa bamwe babire barakache kutonya amaziga barukoreko kwetombwitwa kwabo nkaretaho mukazi naenda kuzara twiza twashangaho no mutetana wayinenda amazima gargo omuzarisa tukamweta yarema kuzarisa omuteta nizo twamuzarisa tutine na graves ahamberezi aba State House bagemeserezibwe kureta abarikukurirwa reri okubabuza kanana katano. What have you done about it? Not to this time. We have some legal. Well, this is the first time you are in this kind of program. No. What action have you taken? Have you forwarded anyone of them to CAO? If you forwarded them to CAO, DHO, and nothing has been done, they will also come here once. Haruho ebintu ebimwe ebitarukwiza. Take an example, ningashika mbere kenkechi. Tukatunga emibazi mingi omukote yahwire konka zikaziringa around 2 or 3 cycles. Ebintu byabire birukora omusiyeta. Ebintu tibirizire ekyo kubanza ni jiki. Turatunzire jiki kandi siyeta terize kukora etine jiki. Nkoko nanabagambi okora sizazi 10 uko kashanga ngo sente za government zikuremere okubarira muri kureta accountability tukora ki ibyo tukitirize ejo ariyomo nandakwenda kubitebeza ko nkamwe nkabishobore ariyomo muturu muntu kora kintu investigating ko bandumwe ababera aba bagemeserezibwe kushaba kusasirwa omumisho g'abatuura kandi baraganisa okutandika kukora kurungi mbweno mwizine ryanje hamwe n'abazarisa banje hamwe nangwe n'abasitafu bari mu department yanje harabe hine nshobi ebireyo obutagenzireje twasaba mutsasi abo kuba muri abantu bitu n'abantu bano okuza kutaho barazeji kizireho bwanyuma y'abakozi 8 ba district eji kutandika kucyondozubwa ahabo bushomankuzo burengeserize Gashakwa Timothy Mushabe.